snimimo. I Drinđu. I poštara kuceka, jel mi doneso moju sliku? Dobro, fino su oni toga spinali. I Titanic je ispovio. Mislio sam se spust dole na Lađarsku. Aha. Sviš da tu sad sve zeleni. Ova što bi bilo klizanje. Ala. Djeca uživala je, vadi. I prodava čing čongovcima, svejedno se uči njihov jezik ovdje, pa onda možemo se prebaciti na njihovu prehranu. Njihova prehrana, pa više sam pojeo ja riže nego on. Ovo da. Prehrana je. Još ono opalo. Voda sim, voda tam. Po sredini mi. Ovo je bilo pod vodom danas. Voda. Sad ćete vidjeti kako se vozi kroz vodu. Sad se vidjeti neke penalice. Allah. Znaš šta? Ja odmah ostavljam. Ovo mi spomni na kupu. Sad ćemo da se... Imamo već sad. Malo ste okasnili! Svaka čast! Trebali ste jučer doći! Bila već, a? O! Aha, Sukijeva vikendica. Mako i Matija. Kolomina? Nije to tamo. Bilo je. Pa onda i ovo gdje mi živimo je Lukačevo. Za neko.